Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a thir tu silian sang puya Kolasip district chung sai hapui vi khodaya VLTF COVID-19 duty post le kong puya mau manga chegate an siam te chu Assam police ten anti chiat sak Mami district chunga po inepna borok adai hle theilova Tripura songrong ma pol ten thaidor tanga chief mandir sak antum chu Mizo thalai Mizo convention youth wing in danan tum ti an soi Ramchunga COVID-19 dona kalme ka bungthar kai ni in rive en kol mek za chu thakhat le chan ve no noi riat noya Voin khan rampuma hindu te sa khokut navratma man tran ani Voin chommadar somle chan vevel khan Kolasip district chung sai hapui vi khodaya village level task force 10 COVID-19 don atana ram ria duty post an lu lai le kongpuya mau manga chegate an siam te chu Assam police ten anti cheveka hemi nu hian Assam lama an kir le ngalani Assam police te hian nimin tai le ni zan khan sai hapui vi VLTF duty te hena an duty post le chegate te chu thiata chu san vek turin an hriat tira an thu don hi sai hapui vi VLTF shuai tu te chuan vaireng te SDO civil le SDPO te an thil ngala SDO civil le SDPO te malak na in ni zan khan vaireng te atangin IR police somni vel sai hapui vi a hian tir ngalani a heng IR police te hian tlaiwarin duty post le chegate te hi an veng ngal ni in thu don na chuna soyani hetiang ani lai hian voin chawma khan Kachar district chung ramridep khua baga lailapur le dolai vela cheng namdang mi zani somnga vel chu Assam police bus lian pathuma in phurin sai hapui vi VLTF duty post le chegate an thiat ngalani helai muna chegate an thia hi an thia lai hian ram rivenga duty IR police te sai hapui vi le phai nomin kara an campa jingcho adin ei chhok lai ni a IR police som pathumba ka SDPO le OC an oma Assam police ten silai le ral thom tang mangin an ven reng baka an that nem a ema wangin sai hapui VLTF le IR police duty omte tan chanlet ngamchi ani lo nin thu don na chuan a soibok an thia zo nu hian sai hapui vi khotang hroi tu te le Assam lammi te hi in bia in helai ram ria harsana thleng chungchang chu Kolasip DC le Kachar DC ten in biang na nein soi ho na hun bot sai ni se te in thuk na an siam ni in sai hapui vi khotang hroi tu pakhat chuan Kolasip pa All India Radio correspondent Andrew Vanal Awa Ashil sai hapui vi Kolasip district chunga kho pakhat ni in vaireng te chhualam vaireng te tanga kilometer riat vela hla in somnga pasri vel omna ania Assam ramrishul om ani heti lai hian heng thil thlenga wang hian borok in mun chho lai ni zandar som pakhat le chan ve vela tang khan laila pura tanga Mizoram ron lu tur lir theite chu laila pura andanga voin tailama chuan lir thei then kha chu aron tlang chho to a bungro phur lir theite ero chu alna dang nia thu don ani Mami district chunga po inepna borok adai hle theilova Tripura a songrong ma polten Mami district chung phuldung sei zampui ram chung thaidor tlanga chief mandir thak antum chu zampui tlang tunga Mizo thalai Mizo convention youth wing te chuan du lovin dan antum ti an soyani karle khian Tripura songrong ma polte chief mandir thak antum thu alo puang to he thil hi kaltlang puilo turan du thu phuldung sei zampui VCP chuan Mami district magistrate nena zekin lo thlen to a Mami district magistrate point no Tripura district magistrate nena Mami district a phalna lama salova mala lo turin alo hriat tir to boka borok thalo thleng thei veng turin nimin khan Mami district magistrate chon thaidor tang che vel khuwa phuldung sei zampui le zo mon tang khuwa te mipanga ai tam om phalo na thupek a chhuwa to bokani heti la hian Chanchinthar subdivisional magistrate point nimin khan songrongma vice president nena chief mandir sak arem lo thuzekin lo hriat tir to a jampui Mizo convention youth wing president pulal du sang a thanglo chuan Chanchinthar subdivisional magistrate in songrongma hruai tu te hena hian chief mandir sak phalona lekha thon to ma se engma an hriat velo thule official taka songrongma ten chief mandir sak tum thule na alom lo wangin mandir satur dan an tum tlang ti asoi kan correspondent RD da thanza wa chon tu na hin jampui tlang tunga hin Tripura police le sipai tam tak anom to nia soin Mizoram lampoin new kon puilama sipai engmo zat anda bel to bok atiani MZP general headquarters roi du ten voin khan chief minister puzoram thanga apisa an koma he hun hain Mizoram le Assam boundary chungchang te hinglun rama IR post dang he chungchang te new kon pui khuwa IR post a sipai da bel chungchang te le DIG western range siam chungchang te soi ho ani MZP chuan tun hnaya Assam mi ten Mizoram hun sang anek chu atrulang zela chhanne tula ti a Mizoram Assam boundary chin fel thoi tul thu chief minister hnen thena MZP chon thil du omlo thena mun thinglun rama duty
police te in pek na chu lom atia anom na hmun chu thuam that angai thu le da nge an ni theinan mala ka tul thu chief minister hen hen thlen boka chief minister chon atulanga bozui ni tur thulo soini e ba ka entry pura zampui tlang dunga mizo ten an thamon pui new kon pui khwa ir post om chu thok tu anin dailo awangin sipai da bil atul thu mzp shoi tu te chon chief minister hen an thena chief minister chon enjoy atum thulo shilani mzp chon mamit district chunga armed force battalion sang te anin ompol nuaya command tu fel tak pakhat noya anom lo chon law and order ken ko nga te discipline chungchanga te aboi thak le thina dane thu pe ken ko chungchanga le abik takin ramri hum hal chungchanga mun le muna en call tu dig range an mani ko khom tu omlo owang hian harsana po a thlen thina wangin dig western range chu temporary poim man mo taka siam turin chief minister ngen na thlenani a chief minister chuan mzp ngen na angin mala ka tum thua soini voin ve khan mzp hroi du te chuan sai hapui via thil thleng chungchanga thut khom man mo nein asam mi ten tharum manga sai hapui vi ir duty post an thiat chu mzp chuan poeti hlea he thil thleng event hian an hroi du te an kal ngala chaktaka mala turin sarkar an phut an soibok ani BSF Inspector General North East BL2 Pusnil Kumar chon BSF te churam veng him turaram rile mundai do ani awangin tol chungmi ten thamon pui nge se adu ti asoi Win Khan BSF Inspector General hian lunglei mel te 131st Battalion BSF tloin an hmalak na sang endikin an camp chung le chhevel fangani hemen huan thu thala khom tu tenen in komin IG chon tol chungmi tenen in le china thatak nei chu BSF ten an du ti soin tol chungmi ten BSF laka base en nei le ngai mo zong te engtik lai po thlen zel ni se du ti ashila mi te point an ngai mo zong le ti tileng wa ka tol chungmi ten BSF le army dang an mu dan an shila COVID-19 chungchang soi zawna BSF IG chuan Mizoram sipai ron lu tu reng COVID test nei an ni thin thule negative che Mizoram lu ti ran ni atia tol chung medical staff ten po thona thatak nei an du thule kho khirna an nei na phalchen chena harsatna an siam don lo thu asoi Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani COVID-19 laka ihim theinan heng te hi zomro pui punna mai tuamro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro ram chunga COVID-19 donokal me ka bungthar kai ni in rive en kol mek za chu thakhat le chan ve nuwa nu eriat aya noya atla tha a tundin mona ram chunga rive en kol mek nu sari sing kwa sanga le somret pasirin oma hi shikai mu chot otangin za som point pasari bial velani a september ni khat nuwa nu eriat noilama atla thak le ma saberani rive en kol dam hi nu somruk panga sing ni sangli le nga som ko pangan om to a rive en kol mek le en kol dam zat in thawna po azaw telani darkar somni pilika le chung khan shikai en kol dam hi sing sari zaria le som porukan oma hetil han shikai mu chu athar hi darkar somni pilika le chungin sing ruk sang ni le zani som panien oma shio wanga thi darkar somni pilika le chung vekin zaria somthum pasirian omani hetian shio wanga thi hi za zela pakhat point panga pahni an oma heng zinga za somret pahni hi state the union territory somami ania maharashtra chu thi pui tamber ni inni khata zathum paruk an thi ani voin khan rampuma hindu de sakho kut navratma man tanani a he kut hi durga pathian nu tana kut man thinani a prime minister Narendra Modi chuan navratri pol hian ramchhung mi puita chibaya buka he kut hian hlimna remna le hausakna lo thlen se du sak thua soya voin navratri nima sabera hian prime minister hian ma sal putri ma kunin chibaya buka pathian numal somna nen he khovel hi hrisel zok le nuam zok lo changse adu thu soin mire theile chumche te tana mal somna thlen turin adu thu soibok ani rampuma COVID-19 shileng laka invena tur thil paimo insilsena be pui jan andolan campaign ne me kania hemia ta na thujiak mila chanchimbumi la shoi tlunga chong te ni puite angen na Chanchinthar chhati top mai ni lo ngai thang u la shoi tlunga chong te kani COVID-19 laka hian in chungin lo hi mong cheu COVID-19 hian he thenia lo chi ai so iti theite pui punna mai tuam ro midang nen in mai chilin om lo la ikut le bui mai silfai ngunang che nang le ichhum te lo hi mong cheu Chanchinthar chhati top nan atang pui Kolasip district chung sai ha pui vi khodaya VLTF COVID-19 duty post le kong puya mau hanga che gate an siam te chu Assam police ten an ti chiat sak Mami district chung appoint epna boruak adai hlei theilova Tripura songrongma polten thaidor tlanga sif mandir sakan tum chu Mizo thalai Mizo convention youth wing in danan tum ti an soi
ram chunga COVID-19 dona kalme ka bung thar kai ni in hrive en kolmek za chu thakhat de chan vet nuwa nuai riat nuaya atatha voin khan rampuma hindu de sa khakut navratma manchan ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani